Halo Johan, buha kabarmu? Nung nakarejo ho poang? Nakarejo na biya oma. Berarti nang boy mulak ko bulan 12 poang. Sabar mau amang. HP maksud niyan. Nganang manjalo hepeng miro sa otik. Asadong manuhur baju Natalnya ke adik-adik mon. Ay boto mak. Dung baru jungol jamang mo. Susah do parngoluata. Anggoro hakin yan oma. Sainang dole niyan. Nago pala sa otik. Asadong masih baju Natalnya ke anggi botokki. Alay po ama ba no nakarejo na biya oma. Sadar ma oma. Toy mamang. Unak pula pikirin amang dah. Saya mau dah. Saya tuh mau dah kok kerejo. Jadi ahanaman nonani laho masih baju Natal ni yang dibotok ki oma. Ahanaman ni oma tuh sih. Gak adong na dipuli di jabuan naman no besokku. Ina ba besokku gak adong iya sa adong padurbe sejak kang di motomon. Eso nampe bayar namang ni motoro takas sama dia terguluan tadi mo taon. Ina man no nani. Otik-otik aku. Adong susah dia asal mo. Disyukuri ito. Pos merohan. Unak pola berpikirku bewate. Berbentik sehat lamang dah. Sadar mau mada. Kalau nggak kerja nona, kita bukan dari oma. Atau ku bantu ke oma. Pos meroham oma. Tapi oma dah. Unang bisa tangis. Unang sendung rohani. Tapagonok bagi Tuhan. Ang dia. Piliho tuwi ka dahil.